Thir tu te in zawai in chibai kan bu ka cheu voina hian NEICC headquarters Shillonga kan meka tun kan program a hian NEICC Rawngbawlna bi chianna kan lo mangdona atop thlenga min lo thir pui turin kan soma cheu Tuna hian kabula Reverend Dr. Ram Eliana NEICC laman ho tu pa General Secretary din bun chelmek achua voina hian kom na hun rem chang kan lo mang thei do na kan lom em a ama sain kapu chibaile North East India Christian Council NEICC chungchang hi chiang le zwal devin min han shil ta che o North East India Christian Council kan ti NEICC hi Paul upatak mayania kum somriat le pariat lai lo ni vetoa kum sang ka som thum pasari khan sub missionary te ti to mayang tlang pui tuin an la oma khang te khanin India marchak Christian na anhan mathira council nei nge tula ni antia an lo din ania atira chuan Paul chu tun ang tak hian tam lo ma se poimo chin ti to mayang an telvek kan ti theyanga Protestant missiona an ho tu tele ko kan te kha an telveka ti chuan atira amingan vo chu Assam Christian Council ti nia sangka ko somruk pani khan remchan zok na wangin North East India Christian Council an ti ta tuna hian ka soita ang khanin kum somriat le pariata upani to a Christian Paul hi somnga le panga kan oma ko ran hi units kan ti big deva somthum le pasari kan oma tin para church organizations Christian Paul kan ti kha somle pariat lion boka kan thok ho tha em kan zawain somnga le panga polian de kan ni chu aro pui hle me NEICC Rawngbawlna lama hian thir tu te pon an han sha chiang du anga in Rawngbawlna dan arwang am ti vel kha min han shin sun zom lela o ni NEICC hi chen ka chuanin mission organization ang de ulek tura hian anan ngai thina chung chu ani lova council ania ko rang le Christian Paul rang te tho khom na khania program po kan nga thova amero chu mi te beise angin kan ti rum theilova project hi permanent project kan ti hi a oma chu Union Christian College barapani kan ti tuna chuan umiam khuan an ti to a kan mizo mi masa tak zir chuana abik takin ko ran try to page mi tam tak kan zir chuaka tin politics lam le civil service lam thleng hianin sokara officer lian poimo tak mi tangkai tak chuanom tak te lo zir chua to na ania kuku sangkha zakwa sumnga le pani khan an lo dina tuna hen changtlung takin a oma tin sang ni le som paruk khan UCC higher secondary and dia chu an din boka tun ma zongka chuan higher secondary kan ti PU kan ti mai tuna class 11 12 kan ti kha college a khana beiveka ma se sarkar lam in organized dan kan ti to meng chu danglam awangin alo rang ta a ya ran nuwa hian atharin anan din le ni atin sangni le somni le pathum khan peace center kan tia chu Center for Research Documentation and Training ti hi kan din le permanent project chu pathum lai kan ne ya hi North East India March Christian zong te tho khom na ni ya kan chuang thin viawani tin chu chaulo chu thil dang po atama program hi seminar te tin workshop ti te kan nei te urenga tin har sabna kan mile saten an machonin the ang kan tran pui boka North East Christian ti hian NEICC chu ading thina
sarkar te kan nora tin kan member te kan tlo chuak renga in unaw na ring tu the in unaw na hi athale zuala kan nei sel the na turin kan tang char charani tina toy zong in soi mai ta ila a felin karinga tin project pakhat ni chira kan soi ka chu permanent project kan nia atul ang zela project nei the kan ni thawa chu ta chuanin the Manipur Relief Rehabilitation and Restoration Project kan ti Manipur buai tang hian kan nei boka chu donations te tholom te kan khon ve a mi tam takin min ron pe kan lom ble a ko ranang le mi malang te pon polang in pek thei zel ania tin Manipur lama po hian anoi tam fe chu mi project atang chuanin kan unaw te Manipura ko ran har san na tok te kan han chan pui ve to ni in Rawngbawlna zawin aro pui hle me chu chuan ring tu te ta na apui mo ziate abikin north east a ring tu te ta na apui mo ziate kan han shithiam chho zel me a malak na po tam tak in nei me kan ni ti te kan lo sha a program ma chop hi engange in nei min han shil thengem program ma chop hi chu om renga ke ni office lama tang hi chuan ti deuh reng hi kan du'a amaro chu kan unit te hian an zo lo deuh thin zoka a chan chu an mani ko ran bila khan program an lo nei renga tin sinot level in an lo nei boka khang khan vai enroll tam lu tuk chuan kan nok mai don ni hian kan hria a chu chuan kan hnung hi akhir zok ma amero chu tun November thla hian November ni somni le ni somni pakha hian ni somni pakhata Bongkon Presbyterian Church hian seminar 2 days seminar kan tia seminar on faith and freedom in India today ti kan nei do na kan in buat sai me ka tu na hian seminar voitum kan nei anga tin kan foundation day kan lom pal bokanga zana tiang chon hun kan mangdon chu kan machop nai vai berania tin tuna yanin NEICC in kan lo zir to paper chirang rang alo tam vele to man kuma kan chua than ti long khopa tuna hian chuale turin ma kan laboka ti chon na kum mei thla hi kan in khom puilian tura megale kan nei do na chu kan in buat sai chau mek boka ti chuan youth lampang te women lampang te kan department ani to mai chu women le youth hi anom ve ve a KTP le ko ran mai che ti ang deuh le kan anni po yan an nei ve ring boka tiang chuan te angang chuan ma kan la ani tin thale loka hian Sikima huai tu de hanjin tur kan tia Sikkim khi north east huam chunga om angai tho si ma se NEICC la tel lavanya an rang de uleka han som ve ila ron tel ve nge isela north east Christian abik takin Protestant unaw te in hlom khom na council hian ron tel se kan tia kan han som don ani chu kan ma chop nai vai te chu ni alo mame Sikkim lama khan shwai tu te in hanjin chodon ni ti han soya a rel boldana han lut le lokila administration lama khan shwai tu te ti han tu te nge shwai tu te chu ti min han shil theyam shwai tu te han ti hian in office bearers hi thanan nia kumni chunga tan zelan nia executive committee hian en kol te bera executive committee ero hi chu unit tin khanin an IO an ron tira chu te chu committee a kan thutlanga office bearer te ro chu i thanan nia in khom puin tuna hian in KZP synod mi ngi pastor reverend SR Dakar hi kan president ania vice president hi pati kan nia reverend Lal Fakzuala Mizoram synod ti kan vice president pakata nia tin Karbi Anglong Baptist Convention atangin Reverend Kamson Rongpar hi vice president ani bokati chuan ke hi general secretary Manipur synod pastor kania ke hi the treasurer hi
Church of God Ecclesias silong best te ulek ngai china sum han khoi tur le office om namun ani wangin Reverend I Kheri man tia chu kan ni bo adang hi chu I kan soita ang khan I representatives I kan unit te zokin an ron tira executive committee kan thutlang china ni ani chu o shwai tu te minga khanin mizo mingte lamri kan ni ti kan shat khan ngai thla kan nuam me ma NEICC Rawngbawlna hian mizo te hian chanvo hi eng ang takin nge an lo chel to thin ti kha min lo shil zaw le ta che o hei hi thil soi nuam tak mai ani ya mizo te han ti hian mizoram ko khan te ako masal lo theilova tin mizo te hi mizoram chung chau lo apo I silong tlanga te po an oma tin manipura te ani lo le half long lama te I kan om veka I kan zawai mai hianin amizo ang zongin soita ila I NEICC hian kan lo tho lok khop maya hei hi karil rutin nuam tu le ka chuan ani thina abik takin mizorama kan kauran te mizorama protestant kauran zong chu ni mayang chu hei hi alai lum lua tu katin maya tholom tho zonga po nia tin ruai tu chanvo po ania kan soivek seng lawanga president tele obi chi rang ate anlo om to thina kan soivek seng lawanga I amaro chu full time general secretary apo hianin mizo hi kan di deu zela I full time kan soite masaber chu Reverend C Sabruala BCM pastor ania ani nuwa khan Reverend Dr Lal Mangaya kha aron nilea kumsom lai po bangai phei chuanin a en kola ti chuan pu mangai nu hian I khasipa hiron lut vea atrama zo nuwa Baptist Church of Mizoram lamatangin Reverend Arlal Nunzira kumriat aron thu velea ti chuan puzira nuwa kei sanghi le som pariat tangkhan karon thu ve ni hi ro pui hle me tuna po general secretary din mun chelin I omme ka khalai kha han soi zawila he din mun I lo chel chho dan te le engtia re nge ila chel don ti te khami kha min han shile ta che nia Rawngbawlna hi chu pathian ruat zel kha alo nia NEICC office at hian ka omang ti po ka ngai to vak ngai lova tin mani ko thana om kha chuan ko than khan nuam kan tia kan ru de uboka sinot de chet te kha kan dua amero chu pathian in lo ruat sakan yang chu sang ni le som pariat tang khanin karon thu veta kumsari kan thu to ni chu tram kha thi kumli ania ti chuan tram ni hi ka zo chep to kumkat angvel kala nei ni chu sang ni le som ni le paruk March May thla khianin ka zo do na tram ni na kumuriat a rei ve ang ren khop maya chu kalo om dan ke chu ka soita ang khanin Manipur sinot lamatanga heta ron om hi kani so na kum me ate I term te lo top to don ti khanan shia itan pun alung len thak via don me khang I term chung khanin thil ton tam takte khai lo ne nga a chen chu alom om lam te lom deu na te khai lo ne nga a chena chon har sat na lam te po kha thil om the ani sui omi ti chin kha min han shile ta che nia pathian kuthi kan mutak zet din gan thria hetiang office han om don chuan atira phei chuan agupur om ve ang reng khap maya ka soita ang khanin kalma sa te kha pathianin alo mangna sa NEICC tan hian an tho hlok maya kan zu om venga kan zu noi riau maya nga thi kha hlau om ve du maya amero chu pathian hianin min hruai na sa katia akut kan chunga hianin alantir katilo theilowa kan beisei aya na sa hianin pathian hianin ana tho min mu thir katia avan doina lam zongin han soi equal ta phot ila covid kha
aron ni deu mai sang ni le som pariat I August la akan zom kha kanan ti chodona sang ni som pakwa kanan tia kanan thiam chodon akan som pakwa kharon ni covid som ni mo khang khan kum ni lai mai kha pon chuak theilovin kan oma kan be dong khop maya NEICC office han om ka du chan deu po kha north east ring tu te riat chiang ka kadua ko ran sang han tloa an bula han oma rong han bolo ka cha ka chumi awanga dil deu ber kha kania amaro chu zin chua kha thei talova intinge o kan tiang kan tia han om ngor mai chu kan tia patianin na lo thoka kan tum lok ni mi lovin ngoi teu kan in chung ber khi I boi pui mai o office atan kan tia atira chuan kan ngai tua thui ngam vak lova abang hi rangwa ten kan tianga aban te po thir ve mai ten kan tianga I sang o kan tia ma se pathian in na to kan kan vinaya thadei khanin kan ti thei ta ko ran te kan chang hova pathian in na thoka covid po kha mal som na ron chang ta ka ti lo te lawa covid kha om lo se chuanin kan sin kwal anga in saklam kan boi pui thei don lova in saklam kha kan ti ta kan lo tui tak khop maya pathian mal som na kan donga tuna hian office nuam ang reng tak kai ni te pe chon kan chuang ve viawa kan nei thei ta hi kan lom na ber pakhat le lang sar ani lo thei lawa tin ami malang zo Rawngbawlna konga ka van nei ka intia north east state tin mai hi katlo vekto tuna chuan tin unit zong po hi katlo vekto dilom ni katia amaro chu pani khat chu abak chu ala omani ome pathian in remati chuan katam zo mat lo ngei po katuma a then phei chu ka kal jing ba ma deu mot te po kan ya ko ran chi sang ti to mayang pathian thulak dan po inang te chiam lo ro in rel dan po inang te chiam lo tin biakin boruak thrim po danglam tak khang zinga kan tel theile ka va mu te tin kan vat lo ngai na tak le mangai tak amin lo dong song te pathian chi bai kan han pu kho te le kan huai tu mi zom tak te an lo kala heta Rawngbawlna ho na limom tak kan han nei te van nei ka intia Rawngbawlna tu a chuan van nei ber pol kan hi mole ka inti kai chu ne lom na le har sat na han soi zel ta ila ni china ka soi covid har sat na piala ma khan manipura har sat na buru de mai kan an tok chho le kha il ru la tu le kan tha le zung ngai to na po la tu tun thlenga hi boina la top play thei lo ni ki gian min ti reom kop maya kan Rawngbawlna po kong tam takin ati thuan op kan ti lo thei lova tin lom na dang le a chuanin hei peace center ni china ka soi to em ka relova hi hun rei takata to kha din an lo tum thina nia amero chu ni din le thei lovin a oma kum sang ni le somni pathum khan pathian khongai na zara kan din thei ta hei hi peace center kan an ti hianin north east India hi in hir ko na ramani dani om ve ethnic class ethnic conflicts ti te a boy nai tam me matin underground militants kan tam boka yang zong a hianin kan mamo ani tia an lo soi thin ga nia tuna hian program coordinator tan Dr. Zomangi Mizoram Sinatin minon pe boka atian akal chawa hei po hi clear to ten trong China lo ria ar chho zela mar India mar chatan hianin center tangkai tak
ani hi kan base kan tong try na nia Peace Center Center for Research Documentation and Training kan ti ania chu tu na hian program chi sang nein ma ala chome kani chung te chu kan lom na tam tak zinga alang sar zual te ani mai ome Reverend Dr. Ram Liana hi YouTube lama te aming kan han zon chuanin NEICC a sermon ngai thak tur te NEICC Youth Assembly lama athu soite ama mimal takan biak na pia lama KGP branch hen kha channel ate po athu soi mu tur tam tak hi oma chumi pia lama chuan thuziak lama hianin thuziak mi tak ilo ni ti te po hi kan han sia le khabu te po hi ilo chwa to em ti te le khabu eng ange lo zia to ti te kha min han shilela nia thuziak mi han ti tur chuan ke niang te chuan khatiang talent po kan nei lova amero chu Rawngbawlna te kan ranom ta tin mi thuziak te kan chiar fo ke hi pathian khong ai na zara a chiar mi te hi kan ya mani khan zia du ve kha kan lo nei ta thina pastor takin ka ziak ka te ke chuanin ka thiam wangin ka ziak lova pastor ni na tangin pathian thu hi mi ten ria se tia veina tangin ka zia kan ka te thina chen kan min ngam tlak te hian zo trong hi thiam si lova i trong manga ulutuk in zero te min ti thina kanui mai thina thiam wang chuan kan ziak lovanga amairo chu minun tu nu ne mo khoi kila mo alo khoi ve chuanin pathian mangai na le pathian rian na konga alo tang kai chuan ti thua ziak ve mai hi kan nia in ti thiam wang a ziak chuan amero chu kalau ziak nem ve angreng to khop maya tin hantian ti chuanin anuam te po kan lo ti kan thin lung kan han phok chuak kha tin mi then khatin thu ziak kha ka lok puye atha ka ti tiang zong te feedback kan ti mayang chu an chor na kong te an lo soi khan min ti chaka ka ti ve tamaya tu na hianin aizol post a hian column ka nei vea ronziak thin ro min tia in rinia piang hianin ka column hi aoma enge ka jiang ka tia pathian thu lambak chu zia tur ka nei lo ne ka tia du ziak ro an tia ti chonin hei kum engemaw za chu ka ziak ve ta kat thlok puya ke hianin zia zel kha nga ya min nor kal tu khan ya tin Facebook lama te kan zia to na chuan mi pahnih khat talin an lo chhor ta kin ti kan upload ta tin ke yan blogspot hi kan nei boka te chon ka tia tin NEICC a po hian ka om nu yan ka soi ta ang kanin ni chakan soi lokan kan so du deu nge kan kut chuak te hei hi eng ti kung o kan chuak kha kan set ta mai lawa sang le som ni pani khanin Ecumenical Voices Anthology of NEICC Papers ti kan chua a chiar chuan than ti via hi kan mi thiam te NEICC seminar vela te workshop te consultation te anthuziak kan lak kho mania chu kan chuang fiau mai hi kan thian pa roi tu Reverend Dr. BJ Simli ate Reverend Dr. Roger Gaigua te le kainin kan edita kan siamania kan chuania ti chuan kan malak na pakhat tho tu na mi hi the Nongpo Declaration kan tia Ecumenical Identity and Commitments of Northeast Christians ti hi buthele ani ang chu mizo tong chuan hei kan an chua hei hi nisang kan ka soi lo han soi talok ilangin NEICC thurin chu ani phalowa thurin nei kha kan tum lowa amaro chu som kan thlang chu ka
NEICC kan unit ring tu ten kan pom tlan thu ani hei pathian chung chang Isua Krista chung chang chandam na chung chang tin ramle nam chung chang te hang zong zong kha kan pom tlan thei hi kan chua ve ang achan chu thang tharin enge NEICC Northeast Christianity hi enge ni ti an thia du chon an ron chiarang tin pon lam mi in Northeast Christian te chon enge an rin ti an ron chiar du chon hei hi an chiarang kan tia chu hei hi kan la sem dar lo aron theng January thla a kan ti chu kha ania hei kan peace center hian in hei peichu le khabu tak po ni lova document number 1 kan tia Manipur buai nuwa Dr. Zob mangai program coordinator peace center ina Aziania ethnic conflict in Manipur 2023 an appraisal ti ania hei pek som nga don lai chu ni ve bokai poi thave takania alomom katia chuanin le khabu a chuan kut chuak chu kalanga lawa kai chuan man kum khan synod publication board hianin min chu asaka pathian khongai na moile dom ti hi kaziaka pathian khongai na hi ring tu chuanin kan tui pui ber number 1 ania amaro chu kan thresual de unek thina then chuan khongai na ni wang khan du dua ompon pathian hian poye tilu tuk lo anga ngai theina mai te ka lo oma ka thei to pin hilfia ka tuma chu synod publication board in min cho sakania tuna po hianin anla soive ne urenga min ron zot ten oma tin ka chuan ve de pakchu revival speaker pakhat in a team te kha hebu hin nei vector atia anei tir textbook ang dewin an manga ka nga ya kalom ko ba ti chuanin sang ni le som ni patum gan chu ka thu zia rang tele tun ma ka zia to te lakhomin he alo cha lu tu ka kan thiam lo wang ania bu pante chu atum kha engzange ni don ti kha ka chu thiam lo wa chu khan du to nu khan a set tu pa kan an seta pek zanga tling mai don tia pai tur kha ka khe man to si lo ni ro se kan ti hai Christian kho khoi thang thar khovel ma chon nan ti hi sang ni le som ni pathum khan chua vea pathian in malasom ka tia ni pon an lo chiar ve nuala ti chuan akhal peichu pathian zara kan khal nem ve min du sak tu in lo tama min lo lei sak na sa vea amero chu min lei sak kha kalom em lain chiar tam se khati a chiar lam ka min lei sak tu te khan anda de mai mo ka tia ma se lo chiar tam sil a chu nga hianin ka veile ka ril ru om thang thar te hiat tu ra ka ti pathian ta na kan nun chuana konga ko khan thil te khotlang thil te khang zong zong tin pathian thu kan khiat fu lo nia ka khiat herrem tum na te khang zong zong kha hey article zalai ka da vea alo chalu tu ka ma se min lo chiar sak se ka ti hei chu ania tu na hianin ka soita ang kan NEICC office sian tiang Ecumenical Voices ang chi de tho aming dang te poron ni tonga ka chua ma hian office ka chua ma hian ti kan tuma ma kan pass to ma kan lambe ka nga jon kei po hian abu dang ti tu mek kan ya pathian in remati chuanin aran chok thoi tura thbo ngai langin change NEICC in kompui ti kha ha kumtin in nei nge eng ti khunang in nei chin tun ma chuanin kumtin in an lo nei thina kum sang ni chovel kan a kum che ka re talawa
an fing chawa ti to ma yang kum tin ti lovin kum khat dana iti ang wan tia I sang ngor tun voi li voi nga bak chu tiang biennial assembly zong jong kan la nei lova chu I kum khat dana kan nei ani chu biennial assembly iti chuanin kan nei lo kum NEICC a council berina kan nei lo kuma kan I biennial assembly tho I youth assembly le women assembly khan I anon nei vele ta a tiang chuanin entenan sang hi somni panga hianin I biennial assembly kan nei lova ma se youth assembly le women assembly khan anon nei vele cheta te chuan sang hi le somni paruka I NEICC a council a parent body khan aneyanga te chuan I youth le women lam kha an chol vele thunga I ti khania tian chu tianga min an zo ta ka chuan kumtina ronin her chuak program poimo tak hi kan neya hi a soya tha in gria October I pathian ni voi thum na hi hun engi mu chen na tang to khanin NEICC day of prayer kan tia NEICC tong trai rol ni ti ania mi zo tong chuanin unit zong zong I mang tur anga ngai kan dia zoram lama kan unit tele Manipur lam te pon I thowanga tin khasiram te po ani thowanga le munrang lam te pon I vekang I kan mang tha ema heminia hian NEICC office atangin tong try to pui te kan thona tin riat tur te po kan thona ti chuanin NEICC tan kan tong try ya ko than tin khan an lo manga ti chuanin tholong po NEICC tan an tho thina chu mani ko than bill office an thelu ta heta alo thleng le thina chu kan mang changkai khop maya ko than mi te kan member ten min lo riat sak sela tong china min lo riat deng ba ka thil an ron pek thina kha NEICC tholom an khon kha atangkai le a in kan sak theina te kan program rang kan ti theina te an ni thina ni ti kha min lo riat sakin min lo pui sau turin kan duatin jing tong train kho ma yan Presbyterian ko khan kan oma wang khan han soi tai la Mizoram sinotina tong trai jing tong trai kho bu siam kan ni som panga azel kan langa khata khan uluk deu min lo tong trai sak thin turin kan ngen du boka ko ran dang pon apo kan lang thowanga kan varhe chia lova khalai kha chumin lo thiam sela kan loina ko ran ni wang khanin kan hiat chun chu kan an soi mai ani chu NEICC nuaya hianin thalai le mei chia kha an om ve a ruai tu ran nein thattakin in rel bola independent chu ni lova aranga kal chun ni lova ma se ko rana hei thalai pol or mei chia kan tiang khanin women phei chuanin secretary ranin an neya tuna hianin nula jisi lalram neli Baptist Church of Mizoram in Minon Pek hei full time in a ommeka youth lampang thalai la mero hi chu full time in lati theilawa maro chu committee te program te an nei in khom puite ne an nei ve rengani ti kha kan riat ta thain garia NEICC council kha kan oma kami council nuaya khan mei chia le thalai kha an la om ve a thatakin an kal chho rengani ti kha riat nuam ka tia soiponom ka tia chu clear to ten min lo riat sak bok sela ro pui hle me ti chuan amor bok na lam kan lo thleng to anga a to patan thir tu te cha du te neem le cha du han ti chuan patong du kan nia cha tu chu tam khopanga amero chu thil pani khat chau han soi ta ila NEICC hi
min ron se ve reng ro ka ti du a I fiam thu in NEICC chu sap trong an ti danen step motherly treatment tiang deuh hlek hi kan dong thina kan tia mi han min ngai sak vak lo deuh em o kan ti thina achang chuan a chan chu ring tu te chu mani ko thana khan kan tui em a ti chuan kan bial te pon ni le a tin ei presbyterian angin han soi tai la kan sinot te ga lo ni le ta tin sinot zo chuan PCI General Assembly te khan ni le ta NEICC chu khami pialam te khan kan om ta a mi po hian min se fu na sa lo wa chu wangin min lo se fu le zual ro ti kha kan han cha du a la li swa Christian Johanna bung somni pakat chang som pesaria atong traya an za apum khatan ni te nan ati ngoi lal iswa tong trai na kha ataka then the nan NEICC hi chuanin channel la char ani ti ga han khiat ta min lo khe reng turin kan cha duwa tin NEICC poimo na aneya mani ko thana kan ti chuan mani kha kan ko than bil kha kan muliana ti chuan kan ko than bil kha han vul de po anga ya thang thar te po thalai te po kan ko than that zia tiang reng zonga kan Rawngbawlna lut zia ro pui zia khang kan in thil ton khanga ya kha ka til tra nia amaro chu mani ko than pialama po ring tu pui dangan lo oma chung te po chu vakhiat phak khangai ta tin NEICC platform a chuan kan local khom ta thil kan han ti ho ta khang kha alu em anuam boka tin aro pui boka chulai chu apoi mo katia tin kan khiat fu lo fo nia ka khiat pakat chu NEICC hi tharau taka kan ti tur pakhatani ko ran inpum khat nai mo tharau thil pakhatania hei mani ko ran thaw kanan ti sanga thanem ngain khanga kanan tia amero chu pathian mi te chu in pol ho tur le in pol khom tur le thil tio in theton turin kha ka spiritual challenge pakhatani ve him mani ti pau kha milo riat sakzela keini kan omemo midangan ron omemo Rawngbawlna tu te chu kan in thlak rengang NEICC Rawngbawlna le ani nei min lo thlir tu te hianin min lo riat sakna sale zuala tong try na po min lo khereng thin turin ka cha do ni angai no min abeng war thak he me hei voina te I hun tak sengin inkom na hun chamin pe hi kan lom ma I Rawngbawlna zel tura po hianin pathian ompuina lo changchun zom zela tin du sakna kan hlana che ke po ka lom me tuna kabula hianin Northeast India Christian Council Women Assembly WA Secretary Nilaime nula jesi lalram neli achua komna hun chatak he minron petheya kan lom ma amasa in tiari nge ilo tho to ti kha min lo chil thengem kalom lu tuke in lo leng lu ta masa in ke hi kumsang ni som ni patni November khan kalo joina ti khani se chuan ka soinga lo meng ka join dante sang ni som ni patni November khan ka joina chuan kan join hun tak khi me tur ani a binal assembly amara chu mamo na awangin me thatin hian in khompui binal assembly hi kan nei thina ni chu ban chuanin khami kha zom man tur khanin ka join ngai si a chu ban chuanin laklo deuh khan November thla ka join ani chu ni chuan tu na han kum thum na amang me ka ni chu chuan ke hi lunglei chan mari mi ka ni a chuan ke hi soita kan khan sang ni somni pahnia ka joina Baptist Church of Mizoram atanga deputation na headline muna lo om hi kan ni bokani alom ome
chuanin women assembly NEICC noi ro khan women assembly a khan I Rawngbawlna te in ne ania khamin Rawngbawlna khamin han soi zaw sak them in malak dan te arwang am te min han shil ta che ale nia NEICC Women's Assembly hi WA hi soitak ang khanin I project hi ongoing project hi claim kan nei ani chu chung chu kan soyanga women's hostel kan nei ani chu lai mukra a kyan ani a van doi thak takin ka ti don nge building hi kan la nei chia lawa tuna hianin malak na sang te po kan nei ve a building sak theina turin women's hostel tan hian mar chu tun thleng chuan kan la ti hlotlin theilo awangin tuna hian lai mukra a kyan hostel mi in kan rent ani chumo chu ani a seat sompa nga a oma tuna hianin sompali student kan nei mek ani chuan keima hi warden angin ka om ngal bokta a chuan caretaker pakhat a oma chung chu ani a chu kan project kan soizaw lo kanga women's hostel hi kan project hi apoi mo na chan chu headline shilong chu zirna hmun pui ani ti kan threveka PG te kan en chuan to ve ani ti meyang man te hi to ve chu ban chuan kan focus per chu headline zirna du si ama ero chu tlema man jok le hostel man tlom de uzok si le in po thapa ngai si in en kolna thapa ngai si ang kharan kan du si awang khanin non profit PG angani chu women's hostel angani chu mo chu kan rana chu kan project ani a chon apatni na a chuanin kumtin hian unit inter-unit visitation kan neya chu unit sang te intlo ton na ani chu in unaw na ti nge le azwal na turata na intlo ton na ani a chu kan nei boka chuan apathum na a chuanin kumtin hian April thatop second last week a hianin day of prayer NEICC Women's Assembly Day of Prayer hi kan nei thin bokani chu kan ongoing project anita a chuan chung mei ba ka chuan biennial tin hianin agenda kan nei thina chon khami agenda a khanin internan project sang seminar nei tepo ani lopon social service ti tepo ani ang khatyang chi sang kha kan rel thina ni khami kan ti thluk ang chi te kha project kha kan machop ani thina khang kha kan nei thina ni chu khang te kan ti hlotling thina ni chu chung chu kan kal dan thlang pu yani aro pui hle me unit sang intlo ton program nge chin ti te khai soya WA noi han unit engzat nge ti khamin shil thengem tuna hianin WA noya hianin unit somthum pasari kan nei kan ni chu ani chuanin in khom pui hi NEICC ang po hianin biennial in nge chin ti kha kan lo sheto WA ang hianin in khom pui hi eng tika nge in nei ve chin kumtin ani nge ti kha min lo shil ta che nia biennial kan ti chuanin akum khatana kum ni na angzela ani chu khom pui hi kan nei thina ni chuan nia attend hi NEICC Women's Assembly no unit te thani chu unit lian tok tak kanti ang chi antina Mizoram Presbyterian te Baptist BCM kanti ang chi te le he Shillong chunga po KJP sep ngi ti te le etc mo lian thapa ngai tak strong tak hi an amani chuti rale ro chani unit le ma te de hlek ti meyang khang angkha an omvele thungta ni chuta chuanin biennial kan nei dan hi unit hian ani nei chok thinta amaro chu stronger unit kan ti ang chi unit lian ho kha kan phut thinta ni chu chuan unit lian ho khan ti khanin in chok te khan an nei thinta a tinan Mizoram po Mizoram po sang ni keika omchina ka soyanga malam khachu malam lo ni ta se komchina khan sang ni somni pathum khan BCM hemi MBKHP kanti hian BCM venglai ko shana min thenga 14th Biennial Assembly chuan tun naite khan tun kuma khanin me tha khanin NBCC Nagaland Baptist Church Council Women's Fellowship 10 min thengle boka 15th Biennial Assembly chutiang zel chuanin atlang pui hianin Meghalaya Nagaland emo Mizoram hi kan biennial nei na mun tlang pui ani thin alo mong hle me kanin kom na te atop kharnan soibel tur te nem nia hey NEICC Women's Assembly here kan strong ani kan tite ang ko shan
tin na changa kaushan somthum pasari atanga inlung rol taka kaushan nu ho kaushan mei chia te kalkhom na mun ani a chu ban chuanin hi I kan project china kalo soitak ang chi mo thil sang sang rongbawlna mei pia lama entirnan thil sang sang kan edun lai context mila thil te ha kan address thina ni chu chuang khatiang ang ma kan lak na te han kan chak ve em ani chu chuan na lan tir chu mei chhia te hi kan chan rual chuan kaushan chunga pon ni se kan lo chak kan lo tangkai thin ani ti hi NEICC WA ka omnu hian ka mu chhuaka tin kaushan bil feeling nei lova in lung rol taka Krista apakhat kan ni zia kan lan tira hlim taka kan han zai hote kan han lam ho theite tin ka swen khan inter unit visit anga te po hlim taka kan han ho thei kan han thok ho theite hi aro pui ka tia he thinlung hi in u naw na thinlung hi I chom nung zelila ka tia kaushan tinna kaushan mei chia te hianin hetianga kan kalzel chuanin enge pathiani na alal ram din du hi lampan hian kan kalzel ni hian ka sia achu wan chuanin achang chuan ne kan kaushana rin om takin kan omanga amar chu chumi ba ka chuan chung kan kaushana kan kaushan mangai na te da thadewin mo Krista u naw kan ni na hi thomnung zelila tikha ka du ani le ka soidu chuani ngay nung hle me voi na te he in kom na hun chatak min pe hi kan lom a in Rawngbawlna tur ze la po pathian ompui na lo chang ze turin du sakna kan hlana cheu le kalom na to ke in lo lenga tuna hian peace center lama kan lut pheya kabula hianin Dr. Zo mangai peace center program coordinator achua ani hi le khaziak mi ani a le khabu te po lo chwa to china Mizoram Academy of Letter po in a le khabu zia te hi book of the year an lo thlangtling hi to ni ti te kan lo sia a chu ma sai min han soi zaw sak thayem ka le khabu zia dai dan na bang phe na thuruk te kha Mizo Academy of Letters in kumsang ni somni pania book of the year te khan min thlan sak ve ka lo me ma tin ni kum khan sang ni somni pali khan ka le khabu pakhat Manipur boy na le zo fa te ti kha top te na khan aron tel ve le boka chung chu ziak tu lampanga chuan chumi lampang chu ni ro se ole alo mom hle me peace center hi engtika changa din nge ti te le chumi ma po chuanin nangma hi hetia NEICC hnuaya peace center program coordinator lo ni chhoda na changpo khan min han shil ta che nia peace center hi kumsang ni lamde adin to khania ma se hetia hei thoktu thutsila ngita kan om chan na chu nikum anilo sang ni somni pathum batang khanania ke hi Mizoram sinotina anti thak kania chuan hei peace center thutsila bulchan tu chu kalong ni ve ni hi aro pui hle me peace center te in na tho dan tlang pui kha min han shil chun zom le ta che nia peace center hi kan na tho ber chu India marchak ram a hei remna le muanna alo thlen theina turata na thei anga I kaushan sang tekal tlanga NEICC hnoya kaushan sang tekal tlanga malak te ania chuta chuanin hei zirtir na pek te kan hantia training te tin chumi ba ka research te kan tia tin documentation te kan lo ti boka hi kan malak na masaberan ya ti hang kan tilanga hi Manipur aron buaya research kan lo ti le kan document sang kan lo la khomvel te abua kan siam kha ania chuanin chumi ba ka chuanin training te seminar te lecture te hi kan kal pui boka chuan sang hi somni pathum atang khanin hei kan omchil kum kha anita khata tang khan hei kumtin program lian thamve tak te chu kan han neya sang hi somni pathuma khanin UCC Union Christian College khanin
peace lecture kan nei ya chuta chuanin peace expert notice kan nei Dr. Leban Sarto hobin hun kan mangatin nikum sangthi somni pali khanin School of Peace ti hi program kan nei boka chu Indian School of Peace Nagpur te ne na thok hobin ta hianin program hlotling tak kan nei boka tin I kumina chuanin Mizoram Research Foundation tenen Aijal Klapa Mizoram remna niya khanin seminar kan nei boka Manipur boy khanin peace center kal tlang hianin malak na lian tham tak mai kan neya chu Manipur Relief Rehabilitation and Restoration Project MCR project kan tia peace center kal tlang hianin donation kan khonani heta hianin he poisa po thilpek po donation po tam tak chanem tak kandonga chemical tlang hianin Churachandpura civil hospital incinerator hey waste dispose natur anga kha hebi khatiang ang kha mishing taksate an hanhala an pai chwana an tiral na akha khami akha khami khol le na kha kan thok chwa kani hemi MCR project atang hian hengte po hi peace center atanga kan malak na lian tham puimo ve tak kan han soi ve theite po ani bokani o in malak na te aro puin azaw le may Rawngbawlna po kan ma pocket hi in malak na te zinga mini em nia o hei hi heng hi moringa ania thin behloi kan tiatin baka drumstick ara kha tlon sei deuh kha drumstick khami kha ania hei hi Center for Peace Education Manipur tenen climate action project 2025 kal tlanga kan donania heng hi North East State shanga ko shanga hianin kan sem chwa ka chi asit sahi achi hi noi som zet kan sem chwa ka chuanin moringa hi kan hanti na chana chu hei enge ara kha drumsticka thei chom me alo ni me ba ka khanin na te po hi ya tui deuh me lo nia tin chumi ba ka a powder hei hi a powder ania a powder te hi hrisel na ta na tha em me alo ni a chung ang te chu siam ol sam tak me ni box hi ania hemi climate action project 2025 ina atumbera chu hei thing sang te hi kan phun china kan nge beautification atan te mo intinan commercial base atan te mo te kan lo phuna mase chung anga chu aphun tu te na kan chorle ta hi atam lutuk lawani chumi ni wang chonin moringa hi chu anna ai theya ara ai theya tin chumi ba ka alo hrisela anwaya te thlai engpo kha alo chin thei veka chumi ni wang chonin hemi ni tun anglaya eco system angchi te environment chungchanga te thil sang mi kong sang malak te alo ni thin lai hianin keni po in hemi climate action project 2025 mang hianin moringa hi ko sang chuan chu kan sema Mizoram chuan Bhakti sa kan sema LEKBK kan sema ECM ani boka tin Presbyterian kan sema Salvation Army ani boka chuanin Presbyterian phei kha chuanin kokshan me chein khom puiliana khan an sema a hlotling viawin kan sia a hei po hi kan malak na pui tham ve deuh le lom om deuh nuam taka kan sai ve thei chu ni boke lomum le me machop dangte enge in la nei ti khamin han shil chunjom lela nia hei nisina kan saita kan khanin research le documentation te mi kan ti boka wang hianin tuna po hianin documentation research be me kan nei chu hei India ram state sanga sakho in le na dan khapna anti conversion laws sang te alo omta hemi a hianin North East Christian te tana enge ahla omna emo
enge min hong thei dan turte engti kongin nge ma lo la zeli la chang ko shan hoten engti nge ke pen ni la chang ti ang chia te kha tuna hianin I khan bi zirbing na kha kan nei chaume kan ni khang te kha ania tin kum thar lam panga hianin training peace training program emo school of peace ti emo enge mani ber ko program lian tham tak chu nei tumin kanin bua sai chaume bokani lo mum hle me atuna to patan thlir tu te lo sha ta ta na soibel tur te la nem nia hei peace center hi malak na thar ania chuwang chuanin ko shan ho te po hian du ang tok te pon kan la shi chiang lo deu ni te po hian asia ta chuwang chuanin kan malak na hi min lo tui pui ve ula kan du emema ni tin college ate school ate po hianin lecture petur te hianin kan som thei renga chungte chumin lo thia sakula tin pol ho te nena program han siam ho angate seminar emo consultation han nei ho angate khangang sang sanga te khanin kan in hong em ni ti kha lo sha ula chuan peace center hi chanem malak na chanem milong ai pisel turin kan sompok cheu ni angai nomin abeng var thak hle me voina hun chatak te min lo pe ka wangin kan lom ma in Rawngbawlna se tura po du sakna kan hla na che tuna hian office assistant room a kan lut phele kabula thu hi tuna office assistant nilai mek piti zo pari ani heta thok zinga chuan a senior ber ani ti te kan lo sheboka kum engzat nge I tho to ti te le he I tho tirin hemi office a hian ani nge office kha mundanga ti te po kha min han shil te che le here tu zong te ama saberin lom thu kan channel hemi lut takal tlanga milo thir sakawangin NEICC mingin chibai kabu phut chewa chuan nia ratona zo rang khan pathiang kho ina zara sang kha jakwa som kwa kuma tihan no pangte in ke po NEICC atang kalut ve kum som thum le panga alo ni ve ta der me ni ti chuan ka tho tir ber hian reverend si sabro la nen kan in frona afel ma thane mangai ma chumi lai chuan kan office chu I dinam hola KJP sinod ina anne chumi a chuan room te takte pakati kan occupy ve kan lo ve chuan kan pani dang kan thu ve khar china chuan chumi nu chuan drinking CNI in kan lo le chuan chumi nu chuan heta hi mani ram sarkar temin du sakna wanga nein ten mani building kan neya nom takin kan lo omve theita ni lo bum hle me tuna hianin office workers kan ti don nge thok tu hi engzat nge ni ti hamin shil them permanent staff hi pani chau kan oma I keima le bakia chuan I midang hei heta kan enge ni heta kan tho puite kan pi le kan pute jong hi chu deputation an nita an ni chu an tama zo kha chuan an kal le me nga permanent staff chu keima le motor enkol tu bagia chu chu kan ni chu ole I tho tira chang hianin office assistant din hun hi I lo la chel tangat nga ni ti te kan sia kai san na kha ba kha omlem lo mi ti te kha min shil them nia fiam thuan ka soi thina ke chu ka tho tira changa ka pension thlengin I office assistant in ka pension do na katya chuan post dang hi an create lem lawa create ngai lem lawa nia nga an du tok po ania nga ho tu te chuwang chuan kum som thum panga chu office assistant in kan om ve ta phot chu nia chu nia post dang hi an create lem lawa ni ni chu lo ome thok tu zinga senior ber ni ti kan soita kan khan I tho tir ber achanga tun ma le tun nu din mun ain an lo na te mason na om te kha min han shil ta che in khau tak mai hi nia tun lai khovel le tun ma kan tho tir lai kha chu I nana jena ka soi ang khan
room khat te tak te kha kan occupy thina chuan tuna chuan mani intihan room kan nei sang ve ta vikta kan tho tir ber chuan i NEICC ala pachek khop maya motor te po kan nei lawa tin khami lai ka chona om ve renga enge khovel kha ala changkang lutuk lawa amar chu changkang lutuk lo lai ka ra pokan NEICC chu i tun ma kha chuan mi zongjongina an ngai sakle an chiat ani lawa tikhan a function ve det ang ani hanti la aswal tam lawanga tuna chuan mi in an thelar ta a tin ngai skaponon ngai saka tuna hi chuan nuam satak kan nia tun ma laman ngai to chuan in tun ma chuan local ate lekha han sem do nila taxi po kan chuang phalawa ke in local zongjong hi nge ni lekha kan sem thina tuna chuan mani motor ngein local han sem do nila lekha te pon sem do nila thilan ti don lama ni office motor ngein thian kan kal thei to ta a tin tun ma chuan meeting ate po enge ni thing pui tui nai te chhop tur kan nei lawa awang chu NEICC are thei a lo po kan la ve deu tok ania pathian khoina zara tian kan changkang chho to ma tu na chuan meeting a local te po hinwa man ti to ta keima phak to ka observe le keima kan thli thai han tun ma te chuan thing pui le changtha pek tur nei lo ta na chu meeting local te po hi mun la tang te chuan an ni tan po nuam ni lo nga thing pui le changka kan meeting chane ti na ni lawin tun lai khovela chuan li inte alo nyang nar to tin puisa te alo tam to chuwang chuan NEICC meeting han hoi hot reng hian pathian kho ina zara tu na chuan engting anang lotling takani hanti ila kati swanin karing lo lomum hle me hun lu takte mi lo pe kan lom ma I Rawngbawlna du sakna kan hlana che kalom bet ke Mizoram Council of Churches in Mizoram allowing ta hi ani boka hei hi mimal takpo in NEICC General Secretary katam chunga allow thleng hi pathian mal somna kangaya kan lom tak setani state tina hian he tiang hi thei ve sela katiatin chuti rual chuan Mizoram ko rante lung rual zia ko ranin lung rual na po ma latu north east big play chuan an ni zia hi alangin ka ria mun rang kan state pui state danga te hianin tiang Council of Churches in Mizoram ang chi hi a council ang zong po in an nei lo rimatin a committee po hi din harsa an tiloma chuti lain council changklung tak mai an hi lom katia chu soilo theilo kangaya adin ni po khanin kan ho tu de som na angin greetings te po mission veng biakin akhan karon soi nge a pathian in mal som zel sela Mizorama ring tu te hian kan inu nau je hi se chuak zel bok ilak katia tin thilom me pakhat chu state dang ti mutu kan ni theita hi ani kan malang na soinom deuh pakhat chu multipurpose building kan tran ta hi ni hei hi thil olsam anilova pathian rin chana ko ran te tran ho zel na tur be chana kan tran ania ka tram top te ania bulhan tran le chu tihian chove mai to ila ka hun top te alo thleng nai to siate kan tia maro chu thian tha ten rongbol pui ten la hian tran la midangin an ron chun zum dona lom an tia heta hianin multipurpose building kan ti hi foundation kan han phun trana hei hi an estimate dan chuan crore thum chu ania amero chu chung zong chu poisa tu na yan kan nei chuang lova a chan chu
bul kan trananga thang tharin an la ran chun zom zel tura kar ngaya tuna tak hian NEICC chuan noi som nga velin ma kan han la tan thei chawa amero chu not isa ko ran te tho ho zel na tur le kan in pek zel na pathian na tho ring chungin bul kan tran ania bul min tran sak to chu atop min thlenang ti po kan bei se ya first floor a hianin office space kan tia kan NEICC nuai pol rang te po hi office nei lo te po an oma chung te chuanin an la luat theyang kan tia tin second floor a hian chu tiang tho chuan a omanga floor ni hi chu kan pol rang ten rem chan ang zela office atana an man an chor thei tura kan ngaya a chung ber third floor a hianin hall a omanga chu mi zani zathum vel leng seminar te kan neya workshop te kan neya in talk com te kan nei huna kan man tangkai dan kan tia a noi ber tuna lang tak ero hi chu tun laya chuanin garage tel lo hi chuanin building hi asak thei to lowa a noi ber a ground floor a chuan garage omanga a first le second a chuan office room tur ang ani a ti chuan third floor a chuanin hall kan da dona hei hi lo renga trong china te po min lo ri a tin kan thil pek NEICC day of prayer trong trai rual nia kan thil pek ang te po kha kan mang tangkai zelani ti min lo riat sak alu tak zetani khati zong kha NEICC Rawngbawlna bi chian na hun kan man thei chu ni a thir tu te in hlok pui nge kan be se